sentse ke le teng radio ya Motheo FM mo re tsayang tsia mamedi wa ka ratang le dumiso ke mo profeta wa lona mamedi wa ka ratang ho bia haholo ka face 6 ke kopa he o hlotsuwe mo mamedi ena yona ha e batla o plan e batla fela o hlonke kgato o tsuwe mo mamedi wa ka ratang o hlomphise o ipitetse ho ikopanya le mo profeta wa hao mamedi wa karata mamedi di taxi tse o di kalamang ha o ya tshebeletsong ya rona o kalama taxi ya phase 3 le phase 7 or fela ke a kerekeng ya mo profeta November o kalama taxi tsa phase 6 I mean phase 7 yeah phase 3 phase 3 kapa phase 7 wena mamedi wa karata buru fela o ya kerekeng ya pastor November taxi ka o thewela ting wena mamedi wa karata ka koloi o driver ka ro ya Grootflei straight ha ona mo o jikang teng wena mamedi ha o tswa ka toropo mamedi wa karata o tsama street ka tsela ya Grootflei e ka ro o ya Grootflei kapa Diversdorp o shebe ka lifting ya o tlo feta Limomolo o tlo feta Mogriki wena mo mamedi wa karata ba ibitsa you safe ona jona o botsa ma straight o tla sheba ka lifting ha o ntse drive mamedi o tla bona structure se holo mamedi wa karata a isa le tente ka odimo tente ka mahlakoreng bat ka odimo ke masenke batho tla bona ke structure se holo wena mamedi wa karata o kena mono re wana mono wena mamedi wa karata ke tsama le mphumo le seleke yes mo mamedi wa Motheo FM ra o dumedisa hohle mo o mametseng o le hona teng dumela mo mamedi wa Motheo FM mo mamedi wa Motheo FM ke o dumedisa hohle mo mametseng o le hona teng dumelang yeah mamedi re bile le tshebeletso beginning fitileng wena mamedi wa Motheo FM re bile le tshebeletso mo ke ntseng ke rapella le hlonolo kapa ke hlonolo fatsa batho e bile ke khutlisetsa mahlonolo a batho a utsitse mo mamedi wa ka ratang batho bohle ba mametseng ba neng ba shebeletse ba ne ba sa ya kerekeng ha o ka kena le qephela ka la pastor November and Victorious Faith Ministry why money more appearing the keeper because show into page ya rona na ntse ngata mamedi but ha o ntse scrolla o thewa o lo bona money mo re appearing the keeper tshweu wena mamedi wa karata mo kereke keneng teng wena mamedi wa karata please ha o ka fihla mono o tlo bona hore o hlokala o tla kerekeng o le kae o le jwang ya o tlo bona mo mamedi le tlo bona hore le hloka o tla kerekeng o le ukae o tlo bona ho molemo ha ka ka ngore tsatsing la ka shegolena o tlo bona mo mamedi wa karata o na le dinto especially clip tsena tse ke batla go di bapadisa ke batla di bapadisetsa batho ba ne ba le kerekeng le maphutho a rona le baeti bana ba le teng le batho ba mametsi wana mamedi wa karata o na le ntho e ba lo ba buile mona ha ne ke rapella o se mo kereke se tswile ba bua ka hore ha ne re tshwantse be re ile thabeng bana ba se ba eme ka nqano ho thaba ba emetse hore dintho tsa batho ba tlo di kapa ebe bona ba tlo di kapa semoyeng wena mamedi wa karata bana ba bua ntho ne ba lo ibare bana ba se ba le ready ba eme ka nqane ho thaba ba tlo kapa mahlono a batho ba re bana ba thabile hampi a re sa ya kerekeng a mina re sa ya thabeng eno o sa le ba letsatsi lena ke tshebeletso ya thabeng mamedi wa karata re a yang tsatsing lena wena mo mamedi wa karata ene ke a le kopa mamedi Satan o na le strategy se seng o tlo utlwa re le bekeng e fitileng ba re bana ba le kgathaditse ka tseleng e hlotseng ba le tshwarise boroko and ha e ba le hopola kereke bekeng e fitileng e ne tletse haholo mara batho ba kgathetse wena mamedi wa karata ke hopola le bile ke re tsosa motho ya pela hao mo jwetse hore a tlwele o ithobatsa mo mamedi ile hore batho ba kgathetse haholo jwale ke kopa ke tlo le bapadisetsa dintho tsena ya bobedi le tlo utlwa mo mamedi hore ha le se le tswa kerekeng ke rapelletse ke le hlonolofaditse ke eng ntho le swantse le thuto yona di clipping tsena mamedi wa karata ya pele ke kopa re bapadise ena o tlo utlwa targetile bana ba 15 years targetile bana ba 15 years 15 years ke re ba ya odimo ba go se bana ba tshela ba senyana bana ba lo ibana ba swakanyana ba ntse ba batla ba ke gona bana ba banyane bana 15 years la slam sa re fihlo le ra ke dumedisa batho etsana ka sona la lokoloa bana ba tseba ke ba go dumela thongolong o ilokolole ba tsebe jalo o tlo go fa mosebetsi o mongata le se mehle ka ofela ge o bona go lo etsa go lokisa mo sentseng re tshela megana gona ka go ba
o tla ba re ha ba fasitse batho nna ke fihla ke dumedisa batho dintho tsa batho di a lokoloha nao hape ba tshwanela re ba kgotle hape ba qalele ba lo fasa that is why ba re bile ke senya meriri ya bona le meriana ya bona ba re bile meriana ya bona ya fela o tlo mamele mamedi mamedi le yone ne ke kopa ke tlhalosa ha e ba mametsi ba lo ba re ba batla ke dule mona ke se ka tsamaya ba batla ke dule mona Bloemfontein ke se ka ya diplekeng tse ding because ba re pleke tse ding batho ba ka nka moela haholo mara ba re mona Bloemfontein ba tseba gore batho mona ba manganga ha ba no tla la ke ka ithaburukanya ka bua le lona ka lebitsa ba tseba gore ba le fasitse le ke latla mo mamedi mamela mamela mamedi mamedi wa utlwa le nna ba ne ba se bang athekile motho yona bana ba mo kentse dipikiri kampeng mamedi bana ba mo kentse dipikiri mamedi ona le nke metsi thabeng mane jwale ka sa le ikutlwa jwang thabila mbe thabi yo bona ba fela ba ka taxi ha ntho ba buang ka yona ke o ba ka he manye o bone mama he kai he thabila ka sa ya ha mona te bang tumetse ntongo lo mo ile ntse dina le ditse tsa bona ke go botsa tsa bona ka fela ga dinki di go tsa bona mo so tla ba sonta sa tla ga pele go tlona o thata jang gore sonta se ngo lo kolla ga fitla ga se lo kolla la ke lo gona go etsa bang ona tsela se tsena go lo kopola mamedi mamela fela ne bele hila ke go vetsa le kopana kana ona tsena sensere ana bitsa sa bona tloko fela ka baka la ntho na bentseng se le agent ba ga bitse ka pelenyana ka baka la eng ke entse ke go lokole se go sa bana tshela dikobo ana tsena go lo ba qabanya ka taxi ka mo se re qabanya o tla mamedi a ga sa gona dinka gating go ka taxi o ka le no antsa bo o mametse neo senza dinki banalena o tla mo mamedi ba re ha le tswa kerekeng ke lokolotse mahlonolo a lona ke le hlonolofaditse ba re ba etsa gore le qabane ho be le ka di taxi le qabane le ena ne ke ntho ke mang ya binang tshego ke mang Tshiamo o na bua le Maloisane ne a ke tsebana ba shautana le Maloisane jwale o mametse ba re yana yo a ntseng a bua mo
se re nkile di-blessing same tsae ha ntse a strike le maloisane bana ba strike ke re ke bona ba bina immediately after church ha iso ka ba le nako e kae bana ba strike ka taba tsa go bina le taba tsa go letsa mamedi le taba tsa di-practice mara bana ba sa lwane nempa e le strike fela but strike sona seno ba loike ba re se re nkile ditlhololofatso tsa rona ba re le ka di-taxi ba etsa batho gore ba qabaneng fela le ka di-taxi le malapeng utlwa wa metsang ke a ke gona leitlho la boka moshebe wa lenang ntho tsa ntse mo fileng tse dite moshebe ntse apere na go bana wa peseng ka moshebe ntse apere momamedi utlwa ena gore le ema kae buela godimo ke timona ke ga ba se di rapela a sa di rapela jwang a ke ga ba lesana le di-love givers a lesana di-intercessor a ke ba rapelang pele ke rekeke fa le gona tše ne sentse re eme gantlentle tabeng mana re eme ma kancane kancane goba ke mona go a tšhesa pele itse ke kgothola le ka nqano ta ga itse sa gabana gore ga o sa ile kwa ka fela ga ema gate mona ba fa ga bangata gate mo ko ba gotse ba ka mona ke le seng gale ga bangata gate mo ha ntse a tswa fela tse re dinka o batho ba tswa ka fela ba tswa le nga di-blessing tsa bana ke go qeta bane ba se gana ka fela ke gone gore nkene wa nkele gona jwale ga itse ba batswa ke lelo dile ya ba qoteka gore o bone mang a etsang sentse re nka o bone mang ha etsang sentse re nka re tlisa jwale gona batho ba gona re ba sebetsang ba tlo hloka dilaki ka tsele jwa o tswa mpha motse le seleke le mo mamedi ha e ba le a opola ntho ena ne ke ba ka ona kerekeng ke re le ha ke release blessing modimo batho o tla bona motho a sa tsotele gore mona gore kelelo ya emo ke la ba ka nka tshepisi la opola ka bo hlafuna tshepisi ka demonstrate gore batho ba etsa jwang kelelo tsa bona ha dio ntho nyeki e ke ba etsang yona ha ke lokola mahlono le motho tla ba itjela tshepisi a sna stress mo mamedi ke ena he ba I confirm wa wena you even went to Carltonville we batla yona tlhonolofatso this thing we etsang every time Sunday o fa batho di hug it is what worked for you because motho a ile nga hlonolofatsa o la hug fela ha modimo o hlonolofatsa but those words you knew hore una planta something in this thing is a ene ka re ke ne ke dinki serious tsa sebetsa wa bona ke le file bopaki ba o rebile o nona le motho nana le koloi entle BMW e golo nna ke tsama ka golf ya skorokoro motho eno a ba decide o tswa ka tsatsi le leng ha ke tswa go hlonolofaduwa ke tswa go hlonolofatswa mamedi wa karata motho a ba tloa fela kopa re changeane amphe BM ke sentse ke dula ka Freedom Square amphe BM eno e golo yena a nke golf eno yana mamedi wa karata ya skorokoro a fila gore yana o batla golf wena mo mamedi wa karata ke story se stelele se teng jalo utlwa ba bua exactly ntho ena ke ruta ka yona gore ha ke qeta lokola blessing batho ba tsotele ha ke reke e tswa batho ba se ba nagana ka dintho tsa bona ene ha re kgathale ka ra kereke but Sunday se re tswang go sona ne re kgathetse because ba ne ba le aware ka tshebeletso ya nore ke tshebeletso e kae ntho tlo ilokolang ene ba re ba tshwere di khashkhash tsa nore ba tlo nkutswetse ba tlo nka di blessing tsa bana ba ntate modimo utlwa mame ga hlatsa mai ha o qeta ke reketso a hlatsa mai a tsamai letsa ha re dinke ofe o ntinno ga o letsa gore o tlile madi e le gona e ne le madi a ina e ne le gona tlentse gore a ke re ne re mo emisitse re sa batlahle a fete mo tlasa kobo ne re sa batla fete o mane ne le sa batla fete ka tlasa kobo ya a ke re gore o nka dintho tse ne ke ipetse tsone o dinkile se ne ke itshetse tsone ke re se tsena ka nnete ke tse ke itshetse jale morinke ne ke sa batla emo ba ke tsa ha ka mo o tlo mo lokolla o ne tsa qeta ho feta betswa ke letswalo o tloa madi ka no madi ao
ya re mehlena kwa fela rile bosiu mamela mamedi thongolong ya hae ga enka go ba go fumana o ntse moswaga letsong o ntse a ka e receive ke nka dintho tsaka o go fete ngwaka jale bosiu gona re fitlha ga nka a ke go fumana tsa re o ikaba fela je kelelo ga yo ebile ga mofa mokgathaleng le ka dira ke noje ga no go kentse mokgatha ga o tla letho o tla mamedi ba re ga go shebile ga o nna ke tse itantse le fela mo ga ba utlwe ne ke sa ba kgathaletse batho ba le ba kgathaletse le ba kgathaletse ga ba fafatse ka mokgathala ga ba fafatsa ka mokgathala le fafaditse jwa mokgathala ga o kena fela ba sentse re ka mokgathala ke re go bestela ne re methabeng ga ba tle thabeng thongolong o le ba fang yona e ka tswe ke gona o tla mamedi ka puo ke lona go bua baloi mo thola ke re bile mehle ka fela ba ha o re nka di-blessing kelelo tsa bona di kwa pele gona le se re tlile kelelo tsa bona di bakae di hole ga ba gopotsa mathata ga ba gopotsa go bana tšhelete ga ba gopotsa go bana mesebetsi ga ba gopotsa go ba tshile dijana ga ba gopotsa mathata a bona ba fela dikoloto ga ba gopotsa wa tseba momamedi ke ntho tlholang ke ruta ka yone ke re na le mafatshe a mabedi re na le lefatshe la semoya re na le lefatshe la nama physical world and the spiritual world o utlwa mmamedi wa ka ratang ene dintho tsena ke ruta ka tsona haholo ke be ke re dintho tsohle tsa rona di qala spiritual world di qala lefatshe la semoya and when ke release a place modimo bophelo ba motho yana mmamedi wa ka ratang ka nnete wena mmamedi wa ka ratang the blessing itla but is spiritual ke ntho e tlang spiritual mara utlwa mmamedi baloi ba re ka nako eo ke releasang blessing ke bona ba di kapang dintho tsena ke bona ba di kapang ba re ke bona pele ba di kapang because runa beng ba di blessing re tlabe re touta motho wa ria ka nako tseo moruti a emeng ka pele ke lokolang blessing modimo lona motho yena o tla ba touta a wa ria ka mathata hae jwale ke ka nako eo baloi ba receivang ba utswang di-blessing tsa rona ka nnete and you will because rona re spiritual a re di bone then ha o re tlhonolofala nka ditlhonolofatso tsa hao o tshwanela o ntse o bua fela ho rona yes mara ho baloi bona ba di bona ntho tseo and ba di receive mo mamedi that is the sad part hore dintho tsotlhe tsa bana ba montate modimo baloi ba dinka because re batho ba di ware re batho ba di stress wena mamedi wa karata o tlo utlwe ke kopa ke qetele sentse fedile mamedi ipone ka o tenante kapa motho ipone ka o mobe a itshebe sepileng kapa ke founung o tla mona maitse ba itsheba fela ke le blessing tsa di victim ke ga ba tšhentšha focus yona nna itse a se katle itse a tswa gating ga nka skipa sena sa ga sa ka ka terata mamela go gutlela o fatola o toropong re le mollo oe thongolong a tlametseng o itina tla ke a enwang ne le sa batlang ne ke sa batlang le mo kentseng kampe ka mo kampe ga tsa fela o kampe na e botulu le kentseng mpa na e tsa e botulu mo kentsa mo ya fela motho yana bana ba mo kentse monana le mpa e kgolo mo mamedi ba mo kentse moya kampe ke sa ke tshwela ngwane ya ke tsona tsena mamedi wa karatang tsa hore le letsatsi lena re na le tshebeletso yona yane e ne re entse bekeng e fetile ya o lokola blessing maphelong a batho mamedi ne ke re fela le tsebe hore ha le tla tsatsing lena le tle le itukisitse o le o kae because mo mamedi le no ha ke bua le lona teng o tla thola gore baloi ba setse ba le planela tlare ba setse ba thibela ba tlo le thibela gore le seke la tla kerekeng because ba bone o etsaetseng bekeng fetileng ya bobedi wena mo mamedi wa karatang ke ena ya gore banka di-blessing tsa batho tseo ke di lokolang ya boraro ke ena ya gore ha le qeta ho tswa dikerekeng because o se yona ke mo butsitse ka moraro ke mo rapella ha ke qeta ho mo rapella I mean ha qeta mo deliver ke be ke mo botsa o boneng because most of the time like ha ke rapella vuyo ke vuyo yo ha khaya ha ke ka rapella khaya a ba manifesta di spirit be di bua ka o yena baloi ba bua mamedi yena o tla ba sa utlwe go etsala bophelo ba hae o tla ba sa utlwe next that is why ke recordang ka phone kana go ya manifesta ke mo recorda but kana go qeta mo rapella
e tlabe a sa lokolweng o tlabe a bone ntho engwe le engwe mo mamedi ga se a qetile se ke jwale ke na le ntho ene o qeta go rapela motho ke mmotse gore o bone eng ka nako e ntse ko rapela motho tla ba bua gore ke bone 1 2 3 that is why go tshwana la eba o lowe ke batho when ko rapella batho bohle ba o loyang o tlo ba bona kaofela o tlo ba bona kaofela ka nako e ba di entseng wa bona mo mamedi wa karata jwale ntho e ke tlang ho yona ke a hore ha ke qeta mo rapella disini ke mo botsa hore ho etsaetse mo mamedi ke a njwetsa hore o bone batho ba bangata ba tshwere di plastic tsena tsa di gasgase di beke tsena tsa di tsena le di trip ba bone o bone batho ba ngata ba ntse banka dintho tsa batho ba di kinya ka di beke tseo ka mantso mang ba loi ba utsitse hape di blessings tsa batho because ba re ha re tswa kerekeng kelelo tsa rona di be di se mo next wena mo mamedi jwale ke a le kopa wena mamedi tlo home tsatsinena le tukisitse mamedi ba tle ba le prepared ba ske ba dumela ho hanelwa hore ba ske batla tshebeletsong ho be le dintho tse ba thibelang hore ba ske batla tshebeletsong because truly speaking wena mo mamedi wa Motheo FM le tlo utlwa Tuesday batho be ileng hore tshebeletsong enana e re tswang ho yona Sunday batho ba ileng ba thusahala ka dintho tsa ditlhonolofatso ke batho ba bakae re tlo tla renka di testimonies Tuesday tsa batho ba ileng ba ile ba thusahala tshebeletsong ya Sunday sa last week then you would see hore ntona ya di blessing ke something yo ba loi ba emelang ka maoto ho yetsa batho re ba ske ba ithola because ke kopa re bapa tse upaki wa Mela papa ke ka nete ntatwa ka ke le mamedi ka nete ntatwa ka ke le modimo ka wena bophelong ba ka ene ke le modimo a ntseng dintho tsohle bophelong ba o mashong aka ke ntse ke shebile modimo a ntseng hore ebe ke le ka motshepa modimo eno ha o ka dula ho yena ntate moruti service ya Sontaha le hlonolo la ka le khutlile nna mokgwa ka ke motho e mong a leng gore mosebetsi ya ko batle wa mpatla mara ha ke tsebe na o no etsahalang le ha ke apply ho sena mo ke bitswang mara ka ba service ya Sontaha go nke sepheka sa ka o etse mohlala o khutlise le hlonolo la ka ntate wa ka ha ke kena ka tlung fela kholo ka ikena ke theoetse ke qadile maobane ena ke re ke etswa ke dwetse lerato makibinyana ha re tsamaya ke re nna batho be leng hona ba tlotla ka dipheka Sontaha nna ha etswa service eo tla be ke etsetsa ntho engwe hape ke e batlang because nna tla be ke fana ka bopaki athe ka nnete ke fihla ka tlung fela khole ya kena ke theoetse ke se ke kena every day mara he Sontaha teng ka nnete ke ba teng ka nnete modimo a tswela pele ho sebedisa ntate wa ka ene ntho nthusitseng hape ke ne ke le positive kore ke ne ke le positive ka service ya Sontaha ka tsela e nngwe e hlotseng mindset wa ka ke ne ke o tshintshile ka tsela e nngwe kore ke ne ke expectile ke utlwa hore mona teng ke na le di-expectation tse matla ene ka nako e right ntate moruti ngwana ka ya matric ene ha ya matric ka mele ke reke ntho engwe le engwe uniform e ntjha ntate modimo ke nona o mphile mosebetsi ka nako e right ke le bua modimo ka wena ntate wa ka ka nnete ba hlola go jwetsa hore re chile modimo will always do something goba ke ena di tseba tlhoko tsa rona modimo o bless ntate wa ka so le ngwana rona mabane ba etsa mastrata officially late kona ba ile ntsatsing nena le ena sentse ke le bua ntate modimo fela ke a tseba hore ntho di lo tsama hantle ntate modimo a mpolokele wena papa ke a leboha mo mamedi wala o polo dine o sokotse mosebetsi ka o dine o sokotse mosebetsi ka tsene makatsang mo mamedi wa karatang just to hold and ne ke demonstrate ka ntwena ya hai ke go bonka dime batho ba bona Facebook mo ne ke ka di Sunday sena re na le tshebeletso ya diphika tsena mamedi wa karatang re na le tshebeletso ya diphika tsena Sunday sena re na le tshebeletso ya diphika tsena jwang o dineo ne ke demonstrate ka sa hai la ka ya Facebook o tlo bona mo ke senkang be ke se rapella be ke mo apesa sona and I ke tsata mo apesa mamedi hona la kwa ileng Allah aba ko be ha ke tsata rapella sephika sena mamedi di tla be di le teng diphika batho bohle tlong ka diphika tsa mna skela di lebala mo mamedi ka karatang tlo ntshebeletsong ya tsatsene mamedi hona le ntho ke batla batho ba understand you know why re bitsetsa batho ntate modimo mpo motseng ntate modimo ona lefatsheng
when ntate modimo ana choose setšhaba sa Israel go nona le ditšhaba tse ngata tse ne di le teng tse ne di phela but ntate modimo ile a choose setšhaba sa Israel. You know why? Because ntate modimo na batla gore e be yena ya hlokomelang setšhaba sa Israel. Go na le batho ba batlang ba ntate modimo ba batlang go ba hlokomela ka boyena mo mabeng. Wa tsaba lefatshe mona re phela ka dintho tse ngata. Go na le batho ba phelang ka boshodu, go na le batho ba phelang ka botsotsi, go na le batho re pheliswa ke dintho tse different. Mara go na le mofuta wa batho mo mamedi bao ntate modimo a batlang gore e be yena ya ba provider. And mo mamedi ha ke le bitsa tjena ke le bitsa because ke tseba gore ba bang ba lona le mofuta ono mo mamedi le mofuta ono wa batho bao modimo a batlang gore a ba provide le mofuta. And that is why ka Sunday le ka di 31 ke ne ke bua mantswana ke re it's very important to tseba gore wena o sebeletswa ke eng. I was saying that mo mamedi sonta se fitileng ke ne ke buile le ka di 31 a re gaola selemo ke it's very important gore batho ba understand go 2020 gore ba sebeletswa ke mo mamedi wa ka ratang ene batho bohle bao ntate modimo le yena ya batlang ba provide. O tlo bona kae if le wena you are obitseditso provide wa ke ntate modimo ba ke sa dintho tsohle tse di hlokang. O tlo bona ka mo mamedi o tlo bona ka gore ntho nngwe le nngwe yo e tryang it doesn't work for you. E sebeletsa batho ba bangwe tlo le wena yo sebeletse ntho nngwe le nngwe mo mamedi yo yetsang ntho nngwe le nngwe yo e lekang o thola o e sebetse mo mamedi. Batho a rwa di shaba dintho tsena di sebeletsa batho ba itseng mare wena dintho tsena tse tshwantseng di o sebeletse di ha di gone o sebeletse. That's when mo mamedi wa ka ratang o tshwantseng o understand gore wena jwang kapa jwang o mofuta wa motho ya tshwanetseng o rila ya ho ntate modimo. And ha re le bitsa wena mo mamedi hape e ke batla le understand ke le runa re le baruti go na le batho ba modimo a ba neleditseng dintho tsa batho. It's very important mamedi gore we need to know how le motho ya kerekang hape gore o tshwanetse o tsebe gore ha re le baruti a re tshwane re na le baruti ba o ntate modimo a ba neleditseng dintho tsa batho gore o thole dintho. You need somebody yo modimo mo trustang ya beileng tlolo di mahae wena mo mamedi wa ka ratang ibe yena ya buang because le lona mo mamedi dintho tsohle tseo di hlokang ha di tlotliswa ke ntate modimo straight. Wena mo mamedi ha ona ntate modimo ya tlotlisang dintho a batlo le fa tsona re tshwara ngwana ka dintho tsa go kitseng but ntate modimo tlo yetsang o tlo sebedisa mohlanka wa hae o tlisa dintho ka bo madimabe. Wena mo mamedi wa ka rata ha se bohle ba o he ba ruti ba ntate modimo ba tshepetseng dintho tsa batho because we all know gore ba bang ba ruti ke ba ruti ba kgethwang ke rona. O thole fela o le moruti go eno tlo decide gore o so choose kaya o so choose mpomotseng but wena le ba ruti ba ntate modimo a ba bitsitseng wena mo mamedi. And ha qeto ba bitsa a ba fe dintho tsa batho ke tlo etsa mohlala. I'm one of the person yo modimo mo bitseng because modimo beile deliverance go nna modimo mpile gift ya deliverance gore ke lokole ke deliver setšhaba sa hae. Number 2 modimo mpile gift ya healing o neleditse gift ya healing so that batho ba kulang ba lokolohe. Ha qetile modimo a nela gift ya prophecy ya bofo modimo a neletsa gift ya o blessa batho gore batho ba hlonolofale mo mamedi. Those are the things that teng nna and believe me ha ke le bitsa ke re tlohong wena mo mamedi ha ke le bitsa tlo bapala ka lona le ha le ke la kena Facebook nyaka la checka service ya ka Sunday mo mamedi o tla bona gore ntho e ke etsang ke nnete. Ya bobedi tsa mo sheka tshebeletso ne ke etsa radio ya Lesotho ka Sondag ha ke tlo mona Bloemfontein because every Sunday ka 9 ke kena radio ya Lesotho bosiu be ke tlo kena hape ka Mantaga o se nka kora pasna mphomo ka Sondag Lesotho batho bana ba qala bona ntho jole ke le radio mo mamedi ke rapella batho ba sampole ha ba ntsibe ke re banke metsi a matlo a bona ke re nwa metsi ke re le tlo hlatsa mo mamedi batho bana ba hlatsa ha ba sompone ka mahlong ba nkutla fela radio batho bana ba hlatsa batho ba lokoloa mo mamedi batho ba shapua ke matswalo di spirit di bua ka batho ke rapella batho ke laela di spirit re di tsamayo mamedi ntho na bolela re modimo o nneleditse dintho tsa lona batho ba
mo fanteng o tla ba lo ibare ba re lona ba le etsa re lebe manganga le skelat ene le hona jole hona le ba mmametse ngwana mo mamedi wa karata le mmametse hona le motho ha re tswa radio mona la bobedi a ileng a phone a re hona le ntho ile nya etsala ho yena ngwana ha ba so tle kerekeng a re ngwana ha o ile a re ha ba ntse ba tsamaya ba driver koloi ngwana ha ya ba re no vukata ho bua le na re se rang ka tsela e ba re ba nka fela ntho ene le ntho enyane and then ba nka yona tsela eo ba ha ba fihla mo tseleng ba kopana le kgomo ha kgomi enana ba tshwanela ho ithula ka ba hopola ntho ngwana a ba jwetsitseng yona ya ba senda kotsing eo a re pele e ba di 31 o lorile ho tswa dipopi ka rantlo ya hae di mathela ngakeng ya next door mare ngake eno hloka eng mna go rena tsamai ke taba tse ngata ke taba tse ngata ha so bone motho ya re ngwana ha o tsebe ke batho ba sa o tsebe mamedi a re kopaneng mamedi tlo le diphika tsa lona and then tlo le dipampiri tsane tse ke di rapelletseng haeba mamedi ha o tsebe o ngola dipampiri tsa dintho tse di hlokang o botla ha o qetile ka mora pampiri yona yo ngotseng yona wa e fetolela fela o bongola bana ba hao le bana beno ba batlang ba hlonolofatsa o se dineo o na batla ngwana bona lokolo tronkong ke mo rapelletse o lokolotse it's just that lo tlile o itse o tlo ya court o nromeletse voice note ya bobedi a ntse ngwana bona o tsile o na tshwere ke bua nnete teng voice note ya bobedi mo mamedi ngola pampiring e le nngwe o ngola dintho tse di hlokang o bo fetola fela o bongola bana beno ba o batlang ba thole mesebetsi ba o batlang hore ba lokolohe ba o batlang ba be blessed ba o batlang ba hlonolofatsa ba sa batle motla kerekeng le monna wa hao le family yao ba ngole mamedi o kala taxi phase 3 le phase 7 wena mamedi wa karata o buru fela ya kerekeng ya Dr November di taxi ka o thola teng ka koloi o driver ka ya Grootflay mamedi la ka ba le tshedi mo ba jwang ka pa jwang come to church wena mamedi la o ka tena diphatlo tse sosobane ka pa tla o sa hlapa mamedi ka la taxi phase 3 le phase 7 o driver ka ya Grootflay o shebe ka lifting ya o tla bona structure se so holo ka mahlakoreng ke tente tshweu ka odimo ke masenke mamedi wa karata let's send dinomoro tsena if ba tla understand 079 083 3833 ke dipeta 079 083 3833 mamedi tseding ke 078 398 3446 ke dipeta 078 398 3446 tsa o qetela tsa office ke 051 011 4977 051 011 4977 mamedi wa karatang a re kopane phase 6 o tle ka le bana ba hao tle le family yao mamedi wa karatang ke tlo le hlonolofatsa hape ke kopa life ena ke tswe ka yona ntate ntse fela e disconnect le Thank you so much, Bukit. Sure. Thank you, Tatuaka. Thank you so much, Mokotsuaka. Thank you so much. Yeah. What's my wife kids you like a life here? Kibato Araba wena Prof Tops. Ne? Ki Tops. Kishoki Tops, I get to come I get to come profit at Tops. You know why kids you like a life here? Like Kibato Araba wena or Sheba. I think wena we're not trying to focus wena and make sure that we're not focus at Kenya because I'm aware or umurut. Nkabo focus at Kenya or focus at Tabina who dis at Kenya or how one a little pillow back because it's none of your business in 20 years. And if you feel out Kila Hele, it does I but when I see responsibility how you are your hoot, get a hoot so again that mudim. So when Nkabo yet and when I prof tips, I'm going to check it. I'm going to get a profile in your high. Prof Tops. Another about to get some Bushalica in one Macatan. Get one 20 years on. I'm not confused. I know what I'm doing. Leba ruti baratam Bushal Babatan correct and Alina. How tretil, Haliatinix, how Tiba Halilo Tibahal. I get to Luruna, Umurutuna Likereke, I don't know. Okoblela nonsense some. Tops P. Key Tops.
moseshe ona le batho ba ratang ke tsa betere be ke yana yo no yana ke go be di kolo ya hae profile pic ya ikand tsena mo mpholo sekola ka mo setšha motho mothatlo ke ena ntse le mofedi a se mothatlo o bolela gore no go tlela tseleng tsa ka tsa gane ke mang yena bona yena sheba Facebook ya ha ena mix e betere cheka sheba motho a ntseng a mpolelela gore ke gotlele tseleng tsa ka tsa gane bona o postile bo dijo ntho e postileng fela ke dijo ha una mix e interesting ka Facebook ya sheba o postile bo dijo there is nothing e betere I postileng ha qetile o na le di-cards tsa o tlo bolelela nna ke etseng checka Facebook ya ka ntate o tlo bona gore I'm very busy o tlo njwetsa gore ke gotlele tseleng tsaka who are you checka profile ya gago checka Facebook ya gago o tlo bona ha ena nix batho ha o qetile o tlo njwetsa nna gore ke gotlele tseleng tsaka tsa gane o mang wena o mang I'm sure le kereke ha una kereke ke nang le yona ha o qetile o tlo mpolelela nonsense I don't think le kereke ke nang le yona o na le yona I don't think o na le yona tlo mpotela mo ana o jwale mosebetsi wa ko o tlo posta dijo ha o qetile le iketsa betere disatanteng tsa batho bakreste ba disatan ba ikeketse tlo iketsa betere mo iketsa betere le disatane tse dutseng fela lefatshe just to tlo jashana le maphelo a batho ha le qetile ha le etse difference lona you don't make any difference sheba Facebook ya hao o posta dijo ha o qetile o tlo bolela nna motho ya busy ya tshentsha maphelo a batho checka Facebook ya ka o checke follower ya ka o checke batho ba shebellang service ya ka every Sunday checka batho ba shebellang service ya ka ya Sunday ke ntse ke tena mesiena ke ntse ke le so digammorso tsa baruti ba iketsang betere ka nna digammorso ke le tshabe nna a ko tshabe a ko kgathalle a ndiko yiki ke mang o na le motho a botsa gore ke mang kana ke mang motho ke mang setlatla se sa moruti kana ke mang ke prof tops gammorso tse senang kelello motho a tlo bolelela nna nonsense le nana ke a le tshaba lona sheba Facebook ya prof tops mo le lo isheba o postile dijo there is nothing interesting gammorso le tlo jwetsa nna gore ke etseng ke se ka etsa eng cheka kereke ya ka ha o qetile o bo cheka service ya ka every Sunday gore e shebelwa ke batho ba bakae tlo mpolelela nonsense mo le nana ke le tshaba lona tlo mpolelela nonsense ke gotlele tseleng tsa ka tsa gale wena tsa o di kae ditsela go ba guys re tla kopana mantsibua ga mmorso tsena nana ke a motshaba tsama mosheba o postile eng tsama mosheba o na le eng le Timona I love you kubai cheka kereke ya ka yes I love you guys are kopane mantsibua bye bye I love you ye botops ba tina utlwa ba tina sheba profile kenang profile a go kene mpho apehle a ke le tlo kenang profiling ya haitlo le tlo bona mothatlo jwetsa nna gore ke ka etsa eng ke etse eng o ka yena yo le tlo bona ke yena yo sheba postile sheba postile bo dijo o postile dijo nothing e betere ka dieta tse blue tine le dieta tse blue mo ka di post tse na le mafura
wa bona la le phone ya ina le mafura nonsense bona go rale ke la bona there's empty ha una mix e better ha go re shebe di post tsa hae sheba motantsa re ke tlwele shebang o poster shebang di post mo poster bon o busy ka magoa o busy o poster magoa nna ke tsa mo shebela Facebook ya ka ntate bon o poster bon poster di guest of rona re a rera ka nako tso o tlo jetsa nna ya rerang gore ke se ka poster ke tlo ke gotlele tseleng tsa ka tsa gale bona post tsa hae nothing interesting is scrolling bon shebang hana next editing hana le di follower I love you mwa a re kopane mantsibo e mare le rata nto ko re viewership ke a nyolo ha ke lo premium bali a re kopane fandaga ka nto ka 10 o'clock lona batho ba shebeletse Facebook a ke le tlekereke and until we batla le ithuti come for deliverance guys come for deliverance batho ba le ba tloa mona ba ya Nigeria o TB Joshua come for deliverance lona batho ba na le di problem financial problem lona batho ba na le di spiritual husband the spiritual wife financial problem financial in business was struggle come for deliverance come Bloemfontein little thola deliverance ya lona I love you guys mwa kuba le antshwarella ibile bo prof tips batla itse gore ba lo ibanke di blessings tsa rona matimona ana bye I love you